Seeds where Calvary, Jesus Hashem, Jesus Hashem, Italaye Muikanyo, Kirakulu Kevalusum, Kitamaya Kusikwaikom, Phemelo Mulukin, Sulu Phemelo Yam Omanam, Jesus Salame Calvary, Jesus Hashem, Jesus Hashem, Italaye Muikanyo, Kirakulu Kevalusu. Number 195. 195. Amolelo, 2. Amolelo tidileng, opati mileng baitepin, wabalibin sabudimo, tidimalo patin kehong, murena Abraham, oh, Nunu, Titempilum, Ya Paulo, Zaneng, Atwaroya, Bohayanam, Jakamiteng, Ya Elijah, Kamim, Selam Moshe, Kota Jaka Jobetika, Hopulana Kwele Jesom, Shafatati Roya Pahom, Mibari Lebahu Yana. Number 202. Jesamu looking for her. Jesamu 2. Jesamu looking for her. Silvi for Sabutilo. Kitela, Kidintelo. Fikaje, Lisaboni. Tu sois Samuel. Jakamu Salibana Tidima Saliwate Dintelo Yahuka Favori Didimala Upasi Yaniwate Jesamu looking for her. Pakise kitatula kumkoru tamakudun
Harihame kaisom Okili Fubensa home Akupe wena ori Simankane yahuhoha. Amen. Number 219. 219. 219. Unkoke wena. Unkoke 2. Unkoke wena Jehovah kimuye tilifatim kiboko wami utatam utware kasiyatam uparisem kasipesam udimu parisem kasipesam udimu Ugule Janomotedi Wameti Akodisa Aliruje Jele Molelo Letom Maaludi Unanunu Oyanimu Huludi Unanunu Oyame Fakifi Tile Jordani Utuse Poifa Onna Dodisa Nuka Ekulam Kamusija Kanana Wena kita huapele Lapakowen Amen. Number 181. 181. Two. Karitina koe utata maitibo ya kota muso Imwe kana mabanya ni hongwe mapake la tata Oriri beleri te di pone di sitime etere ya kafite leri tileri di site Rili tileti Rili tileri hulibeleti Rili tilemi Resantiri hulitile Ki hopola pilutomu Ki yatataya polo kwakwe Atamano ngakalale Langkuta swela batimedi Onwe wota mutu medi Baba obare kolute Kahipile hoten kaka Kwe bali tile badi site
litile Jesongore kuludiwane wa iteke bulukile Tulufelo ya kuhubo na kupa uintumelela Mohangu banala batudi Ho bangwe babatla taba Kita udumedisa tala Kilitile kidisite Rilitile mi Reho disite Rilitile mi Resantiri ulitile Amen. Amen, church. That was beautiful singing indeed. Amen. We would like to take this time to greet the Church of God in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. And we would like to welcome everybody to our service this morning. In a special way, we want to recognize visitors who are among us. May I see those who are visiting us today? May I see your hands? Amen. Amen. May you just stand as the church welcomes you. Amen. Amen. What does the church say? Hey, let us welcome them the Motswedi way. Tis love that makes the world go round. Tis love that makes the world. Tis love that makes the world go. Tis love that makes the world go round. So pass it on to everyone. 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 Thank you very much. You may be seated. That music is just saying to you that you are welcome to worship with us here in Motswedi. May the Lord bless you as you worship with us this morning. Amen. Let us go to our announcements. Our announcements are as follows. From the youth director, there's going to be a virtual launch of senior youth leadership curriculum today, 3 p.m. to 5 p.m. Go tswa ko lephateng la bašwa moeteledipele wa bašwa go bua gore go tabo go na le tshimolodiso ya lenaneo la boeteledipele la bašwa ba bagolwane ke gore go simola ka maambasadara go a ko Senior youth. ke yone senior youth ga ke itse gore a e bewa yalo e tabo e le tsatsi la gompieno go simola ka nako ya 3 o'clock go ya go 5 o'clock mme tabo e le ka maranyane. The next item is about camp meeting, which is scheduled for August 14th to the 21st of August in Simankane, and we are encouraged to prepare starting from today.
e nngwe kitsiso ke ya motagana. Motagana ya ka go ntse go buiwa o simolola ka Auguste e le di 14 go itlhela e tsena ko di 21 wa ngwaga one o tla bo e le ko Nyangane. A re tsweleleng re ipaakanye re beye madi re baakanye ditante re tseye di-leave. Amen. Ee. The other one refers to School of the Prophets 2022 camp, which will be held in Nyangane on the 15th to the 19th of July. E nngwe ke ya sekolo sa baporofiti e le ka mpa ke tsaya gore ke ya maambasadara e leng gore ya dingwaga tse go simolola ka go 16 go ya ko go 21 e tla bo e le ko Nyangane. Sethogo go simolola ka di 15 go ya ko go 19 tsa ga July. Sethogo sa kampa e ke tla tsamaya, I will go. Mogolwane o setse a heteletse kwa pele, that is the theme. Go bo go twe hashtag go tla nna lit. Ga ke itse gore go tla nna lit ke bašwa bone ba tlhaloganya Yaanong hashtag ye go nngwe ba tla nna gaetso ke ya lit. bašwa ke bona ala ba ka e tlhaloganyang di-hashtag gate go tla phatsima ga ke itse gore a go tla phatsima kana go tla re mme ya rialo. Era. The registration is 600 pula, covering meals, training material, name tag, certificate, pen, Benny Gray with black SOP logo. Ee, jaaka go yana go ikwadiswa ke 600 pula e tla bo e tsentse sengwe le sengwe dijo dipampiri tse di dirisiwang le sengwe di-certificate hela yala yalo. If you need an extra, a branded, I forgot whether it's a hoodie or what, you need to pay an extra 200 pula. Ee, gata ga o batla dilo tse di bewa sekano sone seo sa camp sa SOP go raya gore o duela 200 pula o tatsa ka 200 pula. The church board is scheduled for next Sunday at 7 o'clock in the morning. We are encouraged to come on time. Ehe, jaanong leitho la phuthego le a tsena Sontaga wa beke e tlang e tla bo e le Sontaga wa bobedi wa kgwedi e tla bo e simolola maphakela ka 7 mo mosong a re iketetseng re tsena ka nako. Let us remember that we voted for the 7 a.m. A re gakologeleng gore ke rona ba re rileng 7 o siame a re gorogeng ka 7. The time can only be changed if we can vote out that other one. So Go mo go we, rona re le leitho la phuthego gore re ka tsaya tshwetso ya gore re ka sutisa nako eo. so we are encouraged to come as scheduled. Ee, jalo re rotloediwa gore re te ka nako yone e beilweng eo. And also the church board members are required to remain for a short while after the main service today. Maloko a leitho la phuthego otlhe ba kopia gore le eme morago ga tirelo hela e be le ema metsotsonyana go na le sengwe se re tshwanetse gore se go bua ka sone. The youth classes begin today at 3 p.m. What? Youth classes. Ehe, ditlase tsa bana di a simolola gompieno ka nako ya boraro mo tshokologong ke gore re bua ka adventure le pathfinder. Yes. Akere, ee. Erra. And the Sabbath school department has the following request to make to the church. Ba lephata la Sabbath sekolo ba na le disutiso tse ba batang kana di-announcement tse ba batang go bua le tsone le phuthego. They are reminding the church that song service starts at 8:45 in the morning. Ba re gakolla ka dinako tsa tirelo ya Sabbath gore 8:45 moopelo wa simolola. And Sabbath school starts from 9 to 9:25. E be le gore jaanong ba leng gore ba tshegeditse Sabbath sekolo ka kwano ko pele bana ba simolola ka 9 e be ba hetsa ka 9:25. And classes 9:30 to 10:25. E be le gore ditlase yaanong di tsa 55 minutes go simolola ka 9:30 go itheleng ka 10:25. They encourage us to come as early as we can Ba re rotloetsa gore re te ka nako so that
so that we can enjoy the Sabbath school and progress into divine service. gore re kgona gore re akole nako ya rona ya Sabbath school re ska ra nna re ntse ra kotela mo nakong ya ditlase. Women's Ministries Emphasis Day is next Sabbath. Sabata se se tang ke letsatsi la bomme la le gore go ta bo go gatelwa thata diredi ja bomme. So I believe the leaders will communicate with them because I'm told they're supposed to do the Sabbath school program and others. Yaanong go raya gore ba lephata la bomme ba ta ithulaganya ba ta kopana ka gore ba tshwanetse gore ba re tshegeditse dithulaganyo tsotlhe go simolola ka Sabata sekolo ka kwano. Deacons Department are requesting to remind the ladies that the handbags are supposed to be with them all the time. Batiakona ba re gakolla gore ba re nang le di-handbag a di nne di bapile le rona ka nako tsotlhe. My elder here teaches pre-baptismal class. If you want to be baptized, please, every Sabbath, he is the one that is teaching that class. Re gakolwa gore ba leng gore ga ba ise ba kolobe mme ba na le keletso ya go koloba re na le klase ya kolobetso leng gore e tsena ha dithareng tsele le ha dikolong tse di haletsele Sabata le Sabata re kopana ho re kopa gore o nne bokopano re na le thulaganyo ya kolobetso leng gore e tla diragala mo nakong e sa di sempeng. We are requested as seated here to come this afternoon for a lively and interesting Bible study. Re kopia gore ka nako a bone mo tshokologong re bo re ntse mo ditilong ha go ta go nna le nako ya Bible study. The time is 4 p.m. Ka nako ya bone re be re le hano re ntse ha batse. May we be blessed as we reverently sit for the divine service. A re se go a leng ya ka re ta bo re ntse ka tshisibalo re emetse tirelo ya letsatsi la gompieno. Amen. Number 164. 164. Two. Kiti dina unta jasom ku tomanswi amantle no jobun slebo sukeka entenkana kamitla kinti dina untaje so kiliba hamurahu lura tolwa helwa twam rob lwa hapapiluya me kim kai payo uswahu kasi gufalansi hulu ki badibi bavuta na ki bonabu ikutom dina unta hajesom ki talila matapelom ki puta butwal jwawe twaro kamitayotle sirufatamulu kilitana uzahu
polonwajem sokim tepeja kayene kisupe magintina Number 122. Number 122. Oh, two. Kau Filipilu Yahum Lisamulum Kiyohu Lokekam Katamete Masifurem Uzirelem Temabu Ikutom Unzirelem Temobu Ikutom Hau Vika Kim Lerisipem Kahu Tupem Loya Jesokosim Kim Pilohem Hey Womuhilam Utlapisem Momadi Ahahum Unklapisem Momadim Ahahum Hau Filim Mum Renawamem Kim Lathabu Leubo Matlalem Bu Ipilo Bu Ikodiso Pemburem Nayahu Babotswen Pemburem Nayahu Babotswen Kau FIFA Kim Satsidile Jine Kita Mamekha Yalelo Kanen Wahate Disakuti Ginewamu Vinao
208. Didi malalo tlerutwa guseba Didi marale talute mafuku kata kabuno lombure nahufa kanta kabuno loriha tamele. Shall we stand? Batu bote arikake mudimu au risita ubakemu timudimo bakarara burambuya amen. Re ntse re eme jalo a re rapeleng morena le mmoloki yo lorato le botlelo botlhoko re tsaya nako e mmoloki go go leboga re go lebogela go bo o re tshegeditse mo bekeng e tla mo bokhutlong tsatsi la gompieno re go lebogela mmoloki go bo o re tshegeditse go tla go itlhelela re tla go bona sabata sa go se se molemo re go lebogela ko ba matsatsi la gompieno ya re ntse le yone le wena mme mmoloki re tsena mo nakong e nngwe gape ya go ithuta loko la gago go ithuta ka ga wena rara re lopa jang gore a ka re tsena mo tirelong ye o tsene le rona mo go yone e ne wena mogogi wa rona e ne na moeteledipele wa rona e ne wena morutintsho wa rona gore ko bohelong jwa tirelo e rara re bo re ka go itse botoka re ka go atumela go botoka go gaisa ka ntse re ntse re segatse mo tirelong ye mmoloki ka re lopatse mo ne legolo la mo rona Jesu Keresete amen. We shall make use of number 169. 169 in our vernacular hymn. Murabugosi 2. Murabugosi hutelelele urabalela ngau tugaunu litlameluteka litlanalebe bagaifitao mirafelia lifati muditwe iaroro maereregile reta utwa mudumo wadirara murabugo sisidiaga sinalidi tieto talifati vanatutlo ya jane ifidam kawatemya mabavivimi burabugosi uriatalohe usayami seliti tojakahu litalakala lelo ya hosim bonasedi litlaba kwaditaben
Shall we pray? Our Heavenly Father, we come before you this morning, thankful for the Sabbath, dear God, and thankful for the precious gift of life. We thank you for the opportunity to worship you once more, one another day, dear God. We pray for your presence and none else, dear God. We pray that you be in our hearts and none else, dear God. We pray for your leadership and your protection throughout the day. We pray that you be with the preachers. Give them the right words to use and protect them from the evil one, dear God. In Christ's name I pray, amen. I was glad when they said, "Let us go unto the house of the Lord." Ke ne ka ipela ha ba nthaya ba re a re ko ntlong ya go Jehova. Greetings, Church of the Living God. Dumela mphutego ya Modimo o tshedileng. I greet you in the name of our wonderful, loving Savior. Ke le dumedisa maineng ja Morena le mmoloki wa rona yo o rategang. My task is brief. Ya me tiro e khutshwane hela. It's just to make sure I talk less so that you can listen more. Ke go netefatsa gore ga ke bue thata gore le kgone go reetsa ka kelotlhoko. Before I welcome you, may I introduce the panel up front? Mme pele ga ke le amogela gongwe mpe ke le itsise ba ba tla bong ba direla gape le ga lona Our mosong ono. first prayer was given by Mekeone Didimalang. May you wave. Kgaitsadi yo neng a bulela tirelo ya rona ka thapelo mosong ono ke mme Kgaitsadi ke ya one Didimalang. Our interpreter for the day is the Elder Dibate, Redibate. La me leina ke lone leo. And then our preacher for today is our one and only Pastor Seboka. Jaanong senkgwa sa botshelo mosong ono re tla be re sena thoganyediwa ke yo e leng ene moruti wa rona moruti Seboka. I'm sure you all know me. I won't have to introduce myself. Ke dumela gore Kgaitsadi lo a mo itse ga go tlhoka le gore a ikitsise mme ka ntlha ya baeng. My names are Emading Imelda. Ke Kgaitsadi Mading Imelda I'll be the pulpit manager for the day. yo e tla beng e le motshwarateu wa mosong ono. We'll jump right into our stewardship talk. Re tla be re tsene hela ka gangwe mo polelong ya tsa bole ba lebedi. And then we're going to have our offerings being collected by our deacons and deaconesses. E tla reng e wela badiakoni ba bo ba tsaya dikabelo. And then we will have our season of prayer. Morago ga go re tsene mo nakong ya thapelo. God is good, church. Modimo o molemo phuthego All the time, ka nako tsotlhe. may we lean and trust in Him all the time. A re ikaege re be re mo tshepe ka dinako tsotlhe. Sabbath o molemo phuthego. Happy Sabbath, church. Maybe my voice is not loud enough. Yes, our stewardship talk is based on Revelation 18. Polelo ya tsa bole ba lebedi mosong ono e tla be re emeletse mo go tsenelo kgaolo ya bolesome le borobedi. Verse 3. Temana a boraro. For all the nations have drunk the maddening wine of her adultery. Tsenelo kgaolo ya bolesome le borobedi temana a boraro e ba le ga jaana ya re gonne merafe yotlhe e ole ka bojalwa jwa bogale jwa kgokagalo ya gagwe. The kings of the earth committed adultery with her, Dikgosi tsa lehatshe tsa gokagala nae and the merchants of the earth grew rich from her excessive luxuries. le ba bapatsi mo lehatsheng ba huma ka thata ya go goa ga gago. At this point, Jaanong mo nakong e we are going to offer our worship through resources that God has given us. re ya go obamela Modimo ka tse e leng gore re segogaditse ka tsone. But Satan, on the other side, Mme mo letlhakoreng le lengwe diabolo is not happy about this, ga a itumelele se and is a threat to all of us. mme ebile ke matshosetsi mo mongwe le mongwe wa rona. So here we are given the idea
of Satan's deception, jaanong ga no re bua mogopolo wa maano a gagwe a ga diabolo a tsietso that is making us drink the intoxicating wine. a dirang gore re hitlhele re enwa mofine wa tjararego. And from Psalm 20, verse 1, jaana ga re lebela ko dipesalema 120 20, verse 1, dipesalema 20 temana ya ntlha it tells us that whoever is deceived by wine is not wise. ya re le ga e le mang yo tsietsegang ka ntlha ya bojalwa jwa mofine ga a botlhale. But we see that Babylon is presenting itself as economic prosperity. jaanong re be re bona Babelona a ipolela e le ene o e leng gore ke katlego ya tsa itsholelo. And Rona, as children of God, we are also admonished jaanong le rona jaaka bana ba modimo e beele gore re hitlhela e le gore re a kgothadiwa that we are lovers of money. o re hitlhela e le gore le rona re barati ba madi. This is taken from 2 Timothy chapter 3, verse 2. ka gore seno re se bona mo go ba bobedi Timotheo kgala boraro temana ya bobedi. So if we love money, jalo ga re rata madi the question now is, potso e nna gore how do we stand in resistance to the deception of Babylon? re ganetsana jang le dithaelo tsa mmaba tsa Babelona. First of all, sa ntlha returning go busa or giving back the tithe kana go busa tota or giving systematic offerings, kana go ngontsha dikabelo tse di tswang ka thulaganyo it helps us to remember that God gore thusa go gakologela gore modimo is the only one ke ene hela who gives us true riches. yo re neelang mahumo a boammaaruri. Deuteronomy verse 8, Deuteronomy kgaolo ya bo temana borwa ba bobedi 18, kgaolo ya borwa ba bobedi temana bo 18 it tells us that e re bolelela gore and encourages us ebile e re rotloetsa gore that God is the one who makes us, who gives us wealth. modimo ke ene a re neelang mahumo. Without him, we cannot make any wealth. ko nteng ga gago ga re ka kera dira khumo epe. So there is no need for us ka jalo ga go sa tlhola go le botlhokwa mo go rona gore to be deceived by the wine of Babylon re tswelele ka go tsiediwa ke bojalwa jwa mofina jwa Babelona for acquiring wealth. gore re kgone go bona katlego. When we give what we have ga re ya ba se re nang naso in obedience to God, ka go ikokobeletsa kana go obamela modimo the desire to accumulate wealth re a be re bula ditsela ya go atlega kana go kgobokanya mahumo. would lose its power over us. Would lose its power. Keletso ya gore re be re ikgobokanyetsa mahumo ya go latlhegelwa ke taolo mo go rona. Because as a result, we become greedy. e se re gongwe ko phelelong ra iphitlhela re le batho ba ba pelo tshetlha. Ellen White encourages us today Ellen White a ba re rotloetsa gompieno come out of Babylon tswang mo Babelona and resist its manipulations le ga nnane le maano a gagwe a tsietso in issues of finances. a e leng gore a ikamantsa thata le dikhumo le madi. This is what she says. Ke sa se buang ke ise Constant self-denying benevolence go inela o ikitsa tse leng tsa gago ka go aba is God's remedy ke yone tharabololo ya modimo for the cankering sins of selfishness e leng gore re haposa mo go theleleng re nna bopelo tshetlha le go ikgagapelela and covetousness. le gore re hele re rata tse e seng tsa rona. Testimonies for the Church, Volume 3, Re be re ya go hitlhela mo go Testimonies for the Church volume 3 pages 548. tsebe yone eo ya bo 548. So I encourage you as well, jaanong le nna ke a le rotloetsa based on her words, ke ikaegile ka mahoko a ga Ellen White not to be deceived gore a re se tsiediweng by the manipulations of Babylon. ke maano a tsietso a Babelona. Let us live in obedience to God's laws A re tsheleng ka go ikanya melao ya modimo and be an example to others.
re be re nne sekao mo go ba bangwe as we give with open hearts, jaaka re aba ka pelo tse di bulegileng generously, re aba ka pelo e e ineetseng ka gotlhe and knowing that God re itse gore modimo wants us to give to Him without willingly. re itse gore modimo o batla re mo abela ka pelo e e itetlileng e gololesegile Amen. amen Number 217. 217. Jesu rotolwako. Jesu. 2. Jesu rotolwako. Lumpumpile. Kankakika khana. Murenami, Koba malurato, Kidirai kano, Leritu pelo, Singwe saho. Toko wantapelela kilibaho jeso katumelo tu samomo khara kibulela raka pakoleta pelosi wesahu pepelo tota twano saho bonale mo malati tiro ya lorato dia pelo nomi muti media bonye singwe saho na letselensame dinel saho Bibilambo tilo morenami mi fakirubana kitana tuluko uyamusa kunti simwesaho. We shall have our season of prayer. eno ke nako ya thapelo
Greetings against church. Mela gape phuthego. As I was seated on my chair, Jaaka ha ke ne ke dutse hale, I started beating myself up on how I didn't welcome the visitors. ke ne ka iphitlhela ke itšhakgaletse ke ipetsa ke itšhapela gore ga ke amogela baeng. Our visitors for today, you are welcomed. Baeng ba rona mosong ono lo amogelesegile. And I have a special package for you today from the book of Isaiah 58, verse 11. Mme ebile ke lo tshwaretse mmagonyana mosong ono go tswa mo lekolo la Isaia kgolo ya Please masome a carry matlhano le this boroba with you bobedi. throughout the week. A re mo bekeng e be le yone e leng gore o tlhatlhanya ka yone. It reads, "The Lord will guide you continually." Ke temana bokae? 11. Isaiah 58 temana bo 11. The Lord will guide you continually Di go fa o tla nna mogogi wa gago ka gale ka gale. and satisfy your soul in droughts A go busetsa pelo mo leubeng. and strengthen your bones. A thatagatsa marapo a You gago. shall be like a watered garden Mme o tla nna jaaka tshimo ya e nosiwang and like a spring of water le jaaka motswedi wa metsi whose waters do not fail. o metsi a one a sa heleng. Having read that, visitors, you are welcomed. Mutedi welcomes you. May God be with you and bless you throughout the whole week and the Sabbath for today. Jaanong ka mafoko a o ra re baeng ba rona modimo a nne le lona le nonotshe a le tshegetse ka mafoko a o bekeng yotlhe go ya sabateng yo tlang. We shall have our children's story, and right from there, we will sit reverently as we listen to our sermon for today. Jaanong re tsena mo polelong ya bana e tla reng ga e wela re be re tlhoa ka tsebe se motlhanka wa modimo a se re tshegeleditseng mo mosong oo. May the good Lord bless you, church. Hello, guys. Dumelang bana. Guys, hello, beautiful people. E ba setilwe thata. You guys never talk. Wait, what's wrong? A ga re buisane mo mosong ono. Okay, anyway, I have a nice story for you. Le a go le jalo ke le tshwaretse polelo e monate. But before we start, I would like somebody to pray for us. Mme pele ga re simolola ke rata gore mongwe a re rapelele. Who wants to pray? Ke mang o batlang go rapela? O ka supa ka go tsholetsa lebogo? Good. Our Father, who art in heaven, give us this day our daily bread. Hear us evil, for thy is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Amen. Okay, so our story is told about a little boy Polelo e bolelwa ka ga mosimanyana mongwe who was a shepherd. yo e neng e le modisa. He would take sheep to the grazing land every day Ne re letsatsi le letsatsi a ba tsamaya le dinku a go di hodisa. and would spend the whole day there. A ba go tlhola ko a disitse. So when he's there, he gets bored because he's just alone with the sheep. Ha le ko a bolawe ke bodutu ka gore ke ene hela o na le dinku. And he would find something to make fun out of. A ba bona sengwe hela se e leng gore o ka intsha bodutu ka sone a tshameka ka sone. And while he was there, he would just say, "There's a wolf, come and help."
ne tle re a ntsa le ho a re hey Siako phokojwe kyo tla le nthuse. And the villagers would come running towards the grazing land, Jaanong batho mo motseng be batla ba tabogile ba ya ko madisong only to find that there's no wolf. ba itlela gore ai khona ga gona ka phokojega. And the people would go back angry and disappointed Batho in ba the boela ko boy, motseng ba tenegile ebile ba kgobegile marapo. that he's making fun out of him. Mosimanyane wa re tshamekisa. And he would continue doing that every day. A tswelela a ira jalo letsatsi le letsatsi. But one time there was a real wolf that came. Mme nako nngwe ka boammaaruri di a beele gore o tsile phokojwe. And he screamed louder that day because he was indeed in trouble. Tsatsi le wa goa le go heta ka gore o na le mo He mathateng ka even tried boammaaruri. to go to the village to call them. A leka le go tabogela ko motseng a go ba But the bitsa. villagers this time didn't come. Mme wa ile ha ile ope go itshwenya ba nna hela ko motseng. And the sheep were murdered by the wolf. Dinku tsa go jewa ke phokojweo. Some of them even scattered into the Tse dingwe tsa forest. sia tsa gasama le naga. So you see, in this story, we learn that lying is not good. Jaanong mo polelong e re ithuta gore go bua maaka ga go a siama. Even if you're just trying to have fun, it is not good. Le ha o leka o tshameka tota gore ga go a siama. Next time you try to tell the truth, nobody will believe you. Ka gore tla re nako e jaanong o buang boammaaruri be go sena ope o go reetsa. We learn from Proverbs 12, verse 22. Re ya go itlhela gone go diane kgaolo ya bolesome le bobedi temana bo masome a mabedi le bobedi. It says, the Lord detests lying lips, Ba re morena ga a rate dipaunama tse di akang. but he delights in people who are trustworthy. Mme o kgatlhega thata mo go bao ba ba tshepegang. Detest is a very big word, hey? Mo Like, go teng ga a kgatlhege ke le go sa kgatlhega ke le go le letona. who knows what it means? Ke mo itseng gore le rai. Who knows? Okay, it's a big word, hey? Ke le go le letona. It means intense hate or dislike. Go ta go te ga a rate mo go tseneletseng. So the Lord hates lies. Jaanong modimo ga a rate maaka. In other versions of the Bible, we hear that the Lord finds lying as an abomination. Jaanong mo dithanelong tse dingwe tsa baebele re bona modimo a re go bua maaka ke segedi sa pelo. Abomination is also a very big word, Le e leng gore le lone ke legoko le letona. and it means being disgusted. Gore go gore mo go toang go te go hedisa pelo mo go tenang. So the Lord is disgusted by lies. Morena o tenwa ke maaka. So let us not lie, Jaanong a re sa bue maaka. so that when we tell the truth, we may be believed instantly. Gore e tle re nako e re buang boammaaruri batho ba re dumele hela gone ho. And the Lord will find delight in you. Mme modimo o tla kgatlhega thata mo go rona. Thank you. So let us pray. Jaanong re a leboga re rapeleng. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, for these little ones. Thank you, Lord, that they are here and they heard the story and they are going to be telling the truth from now on. Lord, help us also as big people to learn from your word, and to know your will. In the powerful name of my Lord Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Let me take this time and greet each one of you in the powerful and wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. E ke tse sebaka sene ke dumedise mongwe le mongwe wa lona mo leineng le legolo le le magakgamatsang la morena wa rona Jesu Kriste a go nne jalo. We are so happy and we are so excited to come and worship with you in Motswedi Seventh Adventist Church. Re itumetse re a ipela go ba roba malelona mosong ono mo phuthegong ya Motswedi. And not only coming to worship with you, but
to be the one who's going to give you the life-giving principles from the Word of God. E se go tla go obama le lona hela e le go tla go lega ditshetlana tsa lesedi tse di neelang botshelo go tswa mo lefokong la Modimo. We are so happy to see each one of you coming to worship in Motswedi. Re a itumela go bona mongwe le mongwe wa lona a tla go obama mo phuthegong ya Motswedi. May the Lord richly bless you. A Modimo a lesego ha tse mo go golo. And also, there are some people that I've noticed here. Mme ebile ke lemogile gore bangwe hano ke lemoga bangwe hano. And I'm going to request that they bear with me because I'm going to mention their names. Mme ke tla kopa gore ba intshwarele ka gore ke tla bua maina a bone. They should not take offense in this. E se re gongwe ba nthelelela thupa ka ntlha ya seo. I see Elder Mohodi with us here. Ke bona mogolwane mogodi And o na le rona. I believe the family is there also. Mme ala gore o na le ba lelapa nya o no. He came alone. So we are so happy, my elder, to see you here. Re a leboga mogolwane go ba o ba ma le rona mosong o. If you had informed me that you are going to be here, Ha o no mpoleletse gore o tsile go nna teng hano. we're going to make an arrangement that you are the one standing here to give us the bread of life. Re ka bo re dirile thulaganyo ya gore e be le wena gore se go gatsang ka senkgwa sa botshelo mosong o. And I want to say to Motswedi, Seventh Adventist Church, Mme ke rata gore lona ba leti ba phuthego ya Motswedi. you see, my elder came here and invited himself. Mogolwane o tsile hano ka go italetsa. So we need to make sure that we invite him to come to Motswedi. Jalo he re tshwanela ke go netefatsa gore re a mo laletsa gore a tle go obama le rona kwa. He conducted a week of prayer in G West O na a tsamaisa beke ya thapelo ko Gaborone West. some few weeks back, Dibekenyana di se kae tse di hitileng. and I was greatly blessed by his ministry. Mme ke ne ka se go hala thata ka ntlha ya bodiredi jwa gagwe. Thank you so much, my elder, Re a leboga mogolwane. for how you have allowed God to use you that time. Ka ha o letleletse Modimo gore a go dirisa ka teng mo nakong eo. Amen. Amen. And having said that, Jaanong re sena go etsa go bua jalo. let me just mention 4 things. I'm going to be very brief on those 4 points, Ntetlela go nankola dintlha di le nne tse e leng gore ke tla leka go di sobokagela. and then we will get to the message for today. Re be re tsena mo molaetseng wa gompieno. I've said this before, and I'm going to continue to say it. Ke buile se mo nakong e e hitileng mme ke ya go tswelela ke se bua. I want a church choir in Motswedi Adventist Church. Ke batla setlhopha sa moopelo sa phuthego mo Motswedi mo. And I want to plead with the music leader Mme ebile ke rata gore ke kope moeteledipele wa tsa in the moopelo. church board that is being announced. Mo leitlho la phuthego le le ntseng le bolelwa. Please bring the names of the church choir members Tswe tla le maina a ba e leng maloko a setlhopha sa moopelo sa phuthego. so that we may approve them. Gore re ke re kgone gore re a lebisanye re a amogela. And then they start serving. Ba bo ba simolola go dira. I'm going to request you to say amen, Ya gore lo re amen. because we want that to be implemented. Ka gore re batla gore seo se diragale. The other thing, still in the same line, Sa bobedi se tsamaelana le sone seo. we want to show you that, music is a divine service. Re rata go le kaela gore moopelo ke bodiredi jwa sele godimo. It is not something that we do while waiting for the pastor. Ga se se re se dirang hela re emetse moruti. It is a divine service. Ke bodiredi jwa go direla Modimo. So this is what we are planning to do. Jaanong re ikaelela go dira jang. During the main service, during the preaching service, Ka nako ya thero. as you see, the people that are going to offer the prayers, they come up front here. Ha o bona ba e leng gore ba tla ha ona ba tlisa dithapelo. We also want in the platform team to see those that are going to lead in the music coming up front here. Re batla gore e beele gore go na le ba ba ha ba batlang go direla ka kono batla go ba go na le ba ba tsileng go opela. And this is how we are going to do it. Ra go e dira jang. There's going to be a time for music, Wa go nna le nako e leng ya moopelo. maybe 15 minutes Gongwe because of, metsotso e in the le interest of botlhano. time, Gore re tle re boloke nako. where we sing our songs from hymn number 1, Ha re yang go opela dipina tsa rona go tsogela kwa go ya ntlha. and number 2, number 3, maybe for that day we may sing about 5. Gongwe mo tsatsing leo re ka opela di le tlhano. The next Sabbath we continue where we ended Sabata sa se latelang re tsweledisa ha ne re eme teng. until we complete the entire hymn. Go itlhelela re a go opela kopelo yotlhe. I'm going to request you to say amen. Ya gore lo re amen. Because I know some churches, maybe Motswedi is exception, Ke a itse gore diphuthego tse dingwe gongwe ko ntleng ga Motswedi. they sing the same hymns Sabbath after Sabbath. Ba opela dipina tse di tshwanang sabata le sabata. And if you long to hear a certain song, you have to visit another church. Mme ha ba eletsa go utlwa pina nngwe o tlamega gore o etele phuthegong. So we want all of us to be able to hear the theology of our music right here in Motswedi. Jaanong botlhe re batla gore re tle go utlwa moopelo wa rona gone ga mo Motswedi. The other thing, that's the second point, Ntlha ya bobedi,
I want to commend Motswedi, especially the young people. Since we launched the Friday worship service, ke rata go lwa kgola bogolo jang bašwa mo phuthegong ya motswedi You ga have re sa le re simolodisa kobamo ya you labotlhano have continued consistently to organize those programs. le sale ka lo tsweletse le rulaganya dithulaganyo tseo tsa pulo May the Lord richly bless a you. modimo a lo segogale And you know, the manner in which you have taken this program, ka ge e leng gore re tsere tirelo e ka teng I wish those that have never come here on Friday, worship of the Sabbath, you should come here. ke eletsa gore bao ba e leng gore ga le sekeletle pulong ka labotlhano simololang go tla There are some t-shirts designed for that program. go na le dikipara tse e leng gore di diretswe yone thulaganyo It eo is a beautiful program. ke thulaganyo e mo tirelo e molemo thata My dear friends, may the Lord richly bless you. ditsala tsa me a modimo a lesegogatse mo gogolo Then the other one, ye nngwe I did inform you that the pastor will be conducting his evangelistic effort with Motswedi this year. ke lo boleletse gore monongwaga tirelo ya boboledi mo phatlalatseng kana efote e tla betshegeditswe ke moruti And we need to understand that an evangelistic effort is a reaping program. mme re tshwanetse gore re tlhaloganye gore tirelo ya boboledi mo phatlalatseng e ke tirelo ya thobo So the reaping program, it means that the soil must be cultivated before time, the seed be planted on time and nourished so that it can start to germinate and emerge and bear fruit. jaanong tirelo e ya thobo e raya gore mmu o tshwanetse gore o baakangwe go jwalwe go nosediwe dijalo di be di nne le maungo go be go nne le maungo During the 2 weeks of the evangelistic effort, jaanong mo dibekeng tseo tse pedi tsa boboledi it is not the time for you to be cultivating the soil, ga se nako ya gore re be re tlhanyaolola mmu to be planting the seed, gore e be re santse re to be jwala nourishing the seed under the soil, gore re beele gore re santse re to see nosetsa the seed emerging. gore re be re bona sejalo se And then we thutunya see now the fruit being formed. re be re bona leungo le bojwa And then we start now reaping. re be yaanong re roba mo bekeng tse pedi That's why most of the time we harvest the unripe fruits. ke sone se o bonang gangwe le gape re helela re roba maungo a a sa butswang Let us start the program right now. a re simololeng thulaganyo eo kana tirelo eo gone jaana Because this program is going to be done in October. The campaign is going to be in October. ka gore phuthego e ya rona ya dithuto tse ya go nna hela ka kgwedi ele ya October mpe re be ya lo tle le utlwe So ka let us pele. make sure that we get into the community using VOP. jaanong a re simololeng go tsena mo tšhabeng re ba neeleng dithuto And tse tsa one maapolelo Sabbath in a pele month. One Sabbath in a month. mme sabata le mong hela mo kgweding Let us make sure that that afternoon we use it to get into the community. jaanong mo tshokologong re be re netegatsa gore re tsena mo tšhabeng mo re bua le So that we bone may have some contacts with the community. gore re tle re nne le botsalano le bone Amen. amen We may, re ka bua gontsi but let's stop there for now. mme hela go jaana re eme gone go With the few minutes that are remaining, mo metsotswaneng e e setseng I want us to take our Bibles. ke rata gore re tseye dibaebele tsa rona By the way, last time I came to preach in Motswedi, mme kana mo nakong e hitileng ga ke tla go rera mo motswedi the only thing that I remember is that on that Sabbath, the next day we're going for a funeral of Mr. Mafu. se ke se gakologelang gore sabata seo e ne e le gore mo tsatsi le le laterang re tla be re ya go boloka mokalong re boloka I mokalong can't remember the date. ga ke gakologele gore ne le But dikaego one gae thing I remember very clearly, mme se ke se gakologelang hela sentle because we are following the Revive by His Word program. ka gore re ne re setse morago thulaganyo e ya go tsoseditswa re We're tsoseditswa ka lefoko ya reading in gagwe Exodus chapter 2. re ne re bala exodo kgaolo ya bobedi And today we are in Numbers chapter 25. jaanong gompieno re mo go dipalo kgaolo ya masome a mabedi le botlhano Let me see those who have consistently and faithfully continued with that program. When you will read the chapter of the day on that day. Let me see a ke those. bone ba e leng gore ba ntse ba tsweletse ba bala kgaolo letsatsi le letsatsi Let me see those who have done that faithfully. ba e leng gore ka boikanyego tsatsi le letsatsi ba bala kgaolo I see 1, ba na le mongwe hela 2, wa bobedi bukaga 3. wa boraro Amen. teole This is encouraging. seno sa rotloetsa You know, as a pastor, jaaka moruti even if I had one le ga from ke ke na Motswedi, le mongwe hela mo motswedi I was going to be encouraged. ne ke ya go rotloetsega So, dear friends, I want to encourage you, especially in Motswedi. jalo heba ka lengwe ke rata go le rotloetsa segolo jang go le mo motswedi You know, there's no better way of studying the Bible Ah, than gona just tsela. reading a chapter a day. ga gona tsela epe e botoka ya go ithuta le go kola modimo go gaisa go bala kgaolo e le ngwe hela You know, hela mo studying the letsatsing Bible
topically is good, is wonderful. Go bala lefoko la Modimo, go ithuta lefoko la Modimo, o le tsaya ka bongwe ka dikarolo. It's good and wonderful. Go molemo. But when you read a chapter, the next day you read the next chapter, the Bible makes a lot of sense. Mme ha e leng gore o bala dikgaolo ka tatelano, go na le moutlwalo o siameng. You will understand the Bible in a better way. O tlhaloganya baetele ka tsela e e botoka. The Bible will speak to you directly. Baetele e tla bua le wena, e itebagantse le wena. You will know what you are talking about when you read the Bible. Wa go tlhaloganya seo se balang ha o bala Baebele. So I want to plead with you in Motswedi. Jalo he ke le re ke ikuela mo go lona phutego ya Motswedi. I'm not going to try to impress you anyway. I'm going to point you to the Bible. Let's read the Bible. Because if we do that, that's when we are going to be revived. That's when you are going to be connected with the Lord. That's when you will be ready for heaven. By the way, this syllabus that we are reading about before we go to heaven, this one in the Bible. When we get to heaven, this is going to be put aside. And then we go to the next level. So when we get to heaven, you are still struggling with some concepts from the Bible, you will be lost. So my dear friends, this is the time for us to read and study. I was just preparing you so that you can go to Numbers chapter 25. I believe that you are already there. Shall we bow our heads as we pray together? Our dear Heavenly Father, Lord, we thank you so much for your word, which was written through the inspiration of the Holy Spirit. And we invite him once again, the Holy Spirit, to come and help us to understand this word, and also to apply this word in our lives and in everything that we do. Bless us, Lord. We pray this in Jesus' holy name. Amen. Amen. Numbers chapter 25. And let me just try to do a summary of the background. You know, the children of Israel are moving from Egypt. They are going to the promised land, Canaan. And when they were in Egypt, because they were not an independent nation, they were not able to keep their faith strong. To a certain extent, their faith was compromised. And now when they left Egypt, God decided to prepare them and make them his special nation. They arrived at a place called Mount Sinai. And God kept them there for 1 year and 2 months, making sure that he removes Egypt from their minds. He removes Egypt from their lifestyles. He removes Egypt from their practices and everything that they do. And after removing all those things that had to do with Egypt, now he replaced all those things with his pure worship. The first thing that the Lord did, he gave them the 10 Commandments, which we call the moral law. My dear friends, let me tell you this. As a human being, you are a moral being. You are governed by moral standards. Okay, moral standards. So God gave them the moral law. And still in Sinai, he gave them the ceremonial laws. He gave them the laws to do with worship. The offerings, the tithes, all those things, God gave them when they were in Sinai. Study the book of Leviticus.
ithute lekwalo la You'll lefetiko understand what worship is all o about. tla tlhaloganya gore ko ba mo tota go tewa eng. And now after God prepared them to be his holy nation, Ha modimo a sena go baakanya tšhaba ya gagwe e itshekileng, now he even says them that when you camp, wherever you camp, a ba laolela gore ha lo thibelela gongwe le gongwe ha lo tla thibelelang teng, the sanctuary must be at the center, motlagana o tshwanetse go nna ga gare ga lona, to teach them that spiritual things must be central in their lives. go ba kaela gore dilo tsa semoya e tshwanetse go nna boremelelo jwa botshelo jwa bone. 3 nations will camp the side, Merafe e le meraro e tla thibelela ka, 3 will camp the side, ya mengwe ya meraro e tla 3 will thibelela camp the ka, side, ya meraro e tla thibelela the other 3 ka, will camp that side. ya bogele e meraro e And then the thibelela ka. sanctuary will be at the center, Motlagana bo nna ga gare, to teach them that in everything that they did, go ba ruta gore mo go tsotlhe tse ba di the dirang, sanctuary, the spiritual element of their lives should be center. motlagana kana tse di amanang le semoya se bone e tshwanetse go nna bogare kana boremelelo. And also in this journey, Jaanong mo leetong le, you know, when you look at the regulations and the laws that were given, ha o lebelela melao le melawana e ba e neetsweng, it encompassed and addressed and covered every aspect of their being. e ne e akaretsa gotlhe mo go amanang le matshelo a bone. Nothing was left out. Ga go sepe se se neng se tlogetswe ko To ntle, teach us an important lesson, dear friends, gore ruta thuto e botlhokwa le that tsang, there is nothing that has to do with us which has to put God aside. gore ga gona sepe se se leng gore sa re ama se se nang le go kgapela modimo ko thoko. Everything about your being, Sengwe le sengwe se se amanang le wena, God is involved. modimo o na le karolo. Even the issues of waste management, God is Le involved. ha re tla mo go tsa phepagatso tikologo, modimo o ntse o Even teng. your sexuality, God is involved. Le mo boitsholong jwa gago ka bong, modimo o ntse o teng. Almost everything to do with you, God is involved. Sengwe le sengwe se se amanang le wena, modimo o na le karolo. And also, as they were traveling, they were told that this is how you travel. Jaanong ga ba ne ba tsamaya, ba ne ba kaelwa tsela gore le tla bo le tsamaya You jang. don't just travel anyhow. Ga o itsamaele hela jaaka o rata. There's going to be the first tribe is going to lead the tribe of Judah. Go na le morahi o tla bong o eteletse pele o le And then morahi wa they were Juda. lined up like that. It was so systematic, so organized. Ba bo ba tlhomagangwa jalo ka tatelano e e siameng. Remember, we said when they left Egypt, they were just a bunch of a crowd. They were just leaving and they were running away. Jaanong gakologelwa gore ga ba ne ba tsamaye Egepetwa, e ne e le se gopa hela se se siang se tshaba. But now God organizes them. Jaanong modimo wa ba ba ka thulaganyo. My dear friends, Ditsala tsa me, everything to do with God, it is organized. sengwe le sengwe se se dirwang se amana le modimo se dirwa ka thulaganyo. Even in our worship service, unity and organization and order must reflect everything that we do. Le ha e le tsela e re obamang ka yone, e tshwanetse gore e be e dirilwe ka thulaganyo. Go na le tatelano ya dilo ka di Even tshwanetse gore in di your nne ka own teng. homes, Le mo malapeng a lona, you must be organized. o tshwanela ke gore bo dirile dilo ka So thulaganyo. now they are traveling. Jaanong ba tsweletse le After mosepele spending all that time, morago ga ba sena go senya lebaka le lo kalo. and I'm going to leave some information. Ke a go tola tse dingwe. Now, as they were approaching the land of Edom, Jaanong ga ba ne ba atamela ha Idoma, Moses sends some people to go and plead to the king of Edom that to allow them to pass through their land. Moshe o romela batho go ya go kopa mo kgotsing ya Idoma gore re retlelele gore re rala le re hite. And for some unknown reason, the king refuses. Mme ka mabaka a sa itsagaleng, kgosi wa gana. The king is so impossible. Kgosi ga a batle go reetsa. And if that is not enough, he decided to go and fight with Israel. Jaaka e ka reng mo ga go a lekana, a ba tsaya tshwetso ya gore wa go tlhabana le And Israele. God allowed the Israelites to fight back. Modimo a ba letlela Israele gore ba iphemele. And do you know what happened? A o itse gore ga e diragala eng? The Israelites won in that battle. Ba Israele ba henya mo ntweng As if eo. that was not enough, Jaaka e ka re ga go a lekana, 3 more kings were conquered in that battle. dikgosi di ka nna tharo tsa hengwa mo ntweng e. And the news of that battle spread all over. Dikgang tsa phenyo ya ntwa e tsa The anama. other nations started to tremble now to fear Israel. Merahi e mengwe ya simolola go roroma ba tshaba Israele. Now they are approaching the land of Moab. Jaanong ba atamela ko lefatsheng la Moab. And the king of Moab, Kgosi ya Moaba, who was Balak, yo e neng e le Balak, heard about this and he was so afraid. a utlwalela se mme a tshoga mo go go. And he called one of the prophets that were staying there, A bitsa mongwe wa baporofita yo neng a nna who go. was called Balaam. Yo na bina go te ke ene Belaele. By the way, Mme le a go Balaam itse, used to be
a true prophet of God. Bela ele e be ne le moporo a kile a be le moporofiti o But mogolo wa because Modimo. of selfishness, Mme ka ntlha ya bopelo tshetlha, he deviated from the Lord. a hela a ikarologanya kana a itomologanya le And Modimo. he continued to use to make miracles. A ba tswelela ka go dirisa ditlhare go dira And dikgakgamano. people respected him so much. Batho ba bo ba mo tlotla mo go golo. So the king, Balak, comes to him. Jaanong kgosi Balake o tla ko He go says, wena. I fear the Israelites. A re ke tshaba I Baiseraele. cannot use my force and my energy and my soldiers to fight these people and win. Ga nka ke ka dirisa thata ya me le he le masole ya me go Please tlhabana le curse Iseraele. them for me. Curse them for me. Tswetse ba mphutsetse So that I may overpower them. gore ke kgone gore ke ba henye. You know, at first, when Balaam heard that, Jaanong la ntlha ya Balame a utlwa se, he knew that this thing cannot be done. a itse gore mo ga se mo go ka You dirwang. cannot curse a blessed nation. Ga o ka ke wa hutsa tšhaba ye se go You haditsweng. cannot curse a blessed people. Ga o ka ke wa hutsa tšhaba ye se You go cannot haditsweng. curse people who are with the Lord. Ga o ka ke wa hutsa batho ba ba nang le Modimo. But when he realized of the reward that he was promised, Mme ga a lebelela se go teng e tla be e le he tuelo, decided to give it a second thought. a go akanya ka yone ga He said, give me time so that I can go and pray about it. mpha nakonyana gore ke rapele ka ga yone. You know, young people, Bašwa, if something is so clear, ga sengwe se lebega se papameng, thus says the Lord, go bua jaana Jehova. don't even think that God will compromise. Se akanya gore Modimo o tla Don't even mpapeng. think that God will change his mind. Se akanya gore Modimo o tla fetogela mogopolo o. One day, a young person Letsatsi lengwe mongwe mošwa was studying at UB. a ba ithuta kwa madikong. And then for some reasons, his exam was scheduled for Sabbath. Ka mabaka mangwe e be e le gore tlhatlhobo ya gagwe e be e le go ya go kwalwa And he ka comes to Sabata. me and says, Pastor, A ba tla kwa go nna moruti. what must I do? My exam is scheduled on Sabbath. Ke a reng ga go ntse yana ga te ke tle go kwala ka And Sabata. do you know what I said to him? O itse gore ne ka mo raya ka reng? I don't answer such simple questions. Ga ke arabe dipotso tse di motlhomong. You know what you are supposed to do. O itse se o tshwanetseng ke go se Why dira. do you come to me? Ke eng o tla kwa go nna? You know, because sometimes people will come to you asking for assistance when they know what they're supposed to do. Ka gore nako tse dingwe batho ba tla kwa go wena ba tla go kopa thuso, ba itse mme ba itse gore ba tshwanetse go They dira eng. think that you are going to compromise the standards Ba tsaya gore o a go mpampetsa se e so leng that they one may motheo. feel less guilty Gore e tle ete ba ikutlwa ba in what susumile they ba want dira to do. diphoso In what they want to do. mo go se ba batlang go se So dira. Balaam knew exactly the requirements of God. Jaanong Balame a ba itse ka boammaaruri se se But tlhokegang go being tswa mo Modimong. enticed by those rewards, Mme ka go kgatlhegela tuelo e go teng o tla he thought enelwa. maybe he's going to get something. A ba ipolela gore ga ke tla ja seng. But let's move forward with that. A re gatele pele. Let me say this to you, dear friends. Mme ke gore yana tsala ya me e rategang. As a child of God, Jaaka ngwana wa Modimo. there are some people who are planning to destroy you. Go na le batho ba ba irulaganyetsang go go senya. They cannot stand your presence. Ga ba kgone go nna ka tshosologo ga o leng teng. You know, your holiness and your righteousness, they cannot stand you. Tshiamo ya gago le boitshepo jwa gago ga ba kgone go sosologa ga ba le ga o leng They teng. hate you just because you are a righteous person. Ba go ilela hela gore motho yo o siameng. And these people, Mme yaanong batho ba they spend sleepless nights ga ba robale. to plan and to devise how they can destroy you. Ba rulaganya ba tla ka maano a ba ka go senyang ka o. Balaam and Balak, Balame le Balak they met many times, ba ne ba kopana makgetho a le mantsi. sometimes even at night, Nako tse dingwe ba kopana bosigo so that they can see how they can destroy the Israelites. gore ba rulaganya ba bone gore ba ka senya jang Iseraele. My dear friends, Ditsala tsa me, you don't know what is going on with your life. ga o itse gore go diragala eng ka botshelo People jwa gago. are planning to destroy your life, Batho ba rulaganyetsa go go nyeletsa. but just be at ease. Mme wena kgoba kgethe. Relax, Iketle. especially if you continue to be faithful to the Lord. Bogolo jang ha ka gale o tswelela o le boikanyego mo Modimong. Be at peace, Nna mo kagiso. knowing that God is in control. O itse gore Modimo o mo taolong. God is in charge. Modimo o tshwere All mara. their plans are going to fail. Maano otlhe a bone ga a kitlatle. You know, Ellen G. White says this. Maweta ba re, If God was to open our eyes ha Modimo a na ka bula matlho a rona, so that we may see the demonic powers that are trying to destroy you, gore re bone dinonofo tsa matimona tse di lekang gore you are nyeletsa, going to go mad.
ne re a go beka Some of you will see you running away from the church, bangwe ne re tla go bona o suthuga o tswa saying, ka I kgoba. see so and so with a sword or with a gun. Gore ke bona semamang ke o lebagane le nna ka tšhaka kana But ka God thobo. has veiled us so that we may not see those evil activities, mme modimo re sirile gore re se ka ra bona dilo tse di because bosula the Lord is fighting for us. ka ntlha ya gore modimo a re tlhabanela. Let them plan. Ba tlogele ba Let them do whatever they maano want to do. ba dira se ba batlang go se dira, But for you, mme ka ga wena remain faithful to the Lord. tswelela le boikanyego mo And modimong, God's protection will be upon you. le tshireletso ya modimo e tla God's go ka. protection will continue to be upon your family. Tshireletso ya modimo e tla tswelela yo ka God's lelapa la protection will gago. continue to be upon this church Tshireletso ya modimo e tla tswelela yo ka mephuthegong if we remain faithful. hela ga re tswelela re le boikanyego. So Balaam tried everything, but the Lord overpowered him. jaanong balame a rulaganya tsotlhe mme modimo a When he mohela stood to try to curse, he will bless. ga na ema a re wa hutsa modimo wa se go gala. Let us look at verse 25 a re lebele temana masomabedi le botlhano of chapter 24. ya temana masome a mabedi le bone So kgaolo ya masome a mabedi le Balaam bone. rose and departed and returned to his place. And Balak also went his way. Chapter 24, verse 25. mme balame a manoga a ya boela ko ga gagwe, balake le ene a tsamaya. So these two gentlemen who came together to destroy Israel, jaanong banna ba babedi ba ba neng ba tla le gore maikelo ke go senya because Iseraele, their plans have been frustrated. ka gore jaanong maano a bone a reteletse. Now they are angry with one another. jaanong ba tenagelelana, The other one is going this direction, yo mongwe o ya kwa, the other one is going this direction. yo mongwe o ya kwa, They are angry at each other. ba tenagelelana. My dear friends, ditsala tsa me tse di rategang, continue to be faithful to the Lord. tswelela o nne boikanyego mo modimong. And one day, lengwe letsatsi some people will come to you and say, you know what? mongwe o tla tla ko go wena a re, Me and my brother here, wa re bona jaaka re le we were planning to destroy you, but we failed. ne re rulaganya go tlosa mme o They padile. will come and share with you their frustrations, how they tried everything, but they failed. ba tla tla ko go wena ba go bolelela maano otlhe a ba neng ba rulaganya kgatlhanong le wena mme ba Balaam went paletse. his way. balame a ya kwa, Balak went his way. balake a ya kwa. But now we come to chapter 25. jaanong re ya kwa kgaolong ya masome a mabedi le botlhano. Chapter 25, dear friends, is a very sad chapter. jaanong kgaolo ya masome a mabedi le botlhano ke e utlwisang botlhoko, Very painful. e botlhoko tota. Let's read this chapter. a re bale kgaolong. Now Israel remained in Cassia Grove, and the people began to commit adultery with the women of Moab. mme Iseraele a nna mo shetima mme batho ba simolola go dira boaka le bo morwadi ya moaba. Verse 2. temana bobedi. They invited the people to the sacrifices of their gods, and the people ate and bowed down to a celebrative mood. ba ne ba le mo seemong sa go They were ipela, rejoicing, they were having now self-confidence upon themselves. ba ipela ebile ba susudugile ba They itshepa. thought it was because of their power that they conquered those great nations. ba tsaya gore ke ka ntlha ya nonofo ya bone go ba hentse meragi e mengwe. By the way, they were at the edge of the journey. They were now just about to enter the promised land. mme kana ba ne ba le hela ga lesitseng la jorotane ba tloga ba tsena mo lehatsheng la tshologelo. Moses is busy trying to see how they're going to occupy the land. moša o tshwere ka thata le ka go bona gore ba go tsena ke mo lehatsheng la So tshologelo. currently he's not with them here jaanong mo nakong ye ga ana le bone, because he's busy, his mind is occupied by all these things. ka gore ene o tshwere ka thata go rulaganya gore ba ya Instead kae of ba the go children nna of jang. Israel to remain in prayer Go and nna- meditation, go nna le gore bana ba Iseraele ba bo ba le mo thapelong, they did not guard the avenues of their souls. ba bo e le gore ga ba sireletsa semowa sa bone. This is what happened. se se diragalang ke When Balaam and Balak went their ways, ga balake le balame ba kgaogana, Balaam envied those gifts so much. balake be le gore tota Balaam. balame be le gore o tsela pelo dimpho tse, And he made an appointment with Balak. ga dira thulaganyo ya go kopana le balake And he said, you know what? a ba re o itse gore ke eng? I know a lot about Israel. ke itse go le gontsi ka Iseraele.
For us to be able to conquer them, gore re kgone gore re ba henye it is only when we make them to be unfaithful, disobedient to the Lord. ke hela ga re ba tlhokisa boikanyego mo modimong. If we can do that, we are going to conquer them. We are going to achieve our plan. Ha re ka dira jalo re ya go kgona go atlega mo leano la rona. The church did not hear this, Putlego ga ya utlwa se and we are going to repeat this. mme ra go boelela. Balaam, as someone who knew Israel, jaaka mongwe yo o neng a who itse used to be Israele, part of Israel, yo o kileng a bane who montlhogo used jwa to be used Israele, by God, yo o kile a bong a dirisiwa ke he said, modimo. you know what, Balak, A re Balake o itse gore ke what do you want me to do? I cannot do it. se o batlang ke se dire ga nka ke ka But I se can kgona. help you achieve your plan. Mme nka go thusa gore o atlega mo leanong la If we gago. can make Israel to be unfaithful to the Lord, Ha re ka dira gore Iseraele a se ka nna boikanyego mo if modimong, we can make Israel to disobey the Lord, ha re ka dira gore Iseraele a tsulolele if modimo, we can make Israel to sin against the Lord, ha re ka dira gore Iseraele a leogele God Jehova, is going to remove his protection upon them. modimo a go tlosa tshireletso ya gagwe mo go bona. God may even punish them for us. Gongwe ebile modimo o ka ba o tlhaga mo And boemong because jwa of rona. that, we may be able to achieve our plan. Mme ka ntlha ya seo gongwe re ka kgona go atlega mo leanong la rona. Are we together, dear friends? A re mmogo ditsala. You know, people that are going to sell us out to the enemy Batho ba bang gore rekisetsa mmaba are not those from without, ga se ba ba ko ntle, but those from within. ke ba ba leng mo teng, Those who know the system, how it works. ba ba itseng gore dilo di dirwa jang, Those who know the secrets that we keep. ba ba itseng dipiri tse re di Those tshegetsang, who know the secret of our power. Those are the people that are ba more ba itseng dangerous. sephiri sa nonofo ya rona ke bone ba bang go rekisa. They will just say, if we can change here, if we can suggest this, these people are destroyed. Ba bo ba re ha re ka hetola ha batho ba ba tsile go senngwa. My dear friends, Ditsala tsa me tse di rategang, the first lesson that I want us to get from this thuto ya ntlha e ke batlang re e tsaga is the danger of being at ease. ke bodiphatswa ja go nna ko ga motlhaga. It is the danger of thinking that I've overcome, I've conquered. Now I can be in a celebrative mood for a very long time. Ke bodiphatswa ja go ithaya gore ke hentse jaanong nka nna mo letlapong ka ipela. Do you know that when we are driving from here to Cape Town, A o itse gore ga o tsoga o ya ko Kapa, accidents happen when we're about to arrive dikotsi di a diragala hela ga o setse o tloga o goroga. because you believe that now I've arrived. Ka ntlha ya gore wa bo o ithaya gore I jaanong ke can see gorogile. Cape Town there. Kapa ke o ke a I'm goroga. left with some few kilometers Ke now, setse hela ka sekgala se se kae. and you don't pay attention. E beele gore go tlhelele jaanong ga o sa tlhole o kgweetse The ka show of kelotlhoko. Israel, dear friends, we're at the verge of entering the promised land. Bana ba Iseraele bana ba setse ba tloga ba tsena mo lefatsheng la And tsholofelo. now they relaxed. Ba bo ba simolola go kgoba. Look at a football match. Lebelela motshameko wa kgwele ya dinao. One team is leading, Setlhopha sengwe se eteletse pele. and then they can see that now they're in the dying minutes of the Jaanong ba game. bona gore wa ina ko e tšhaile. They've tried to waste time by playing the ball outside. Ba leka go senya nako ka gore ragela bolo ko ntle kwa. But now the mistake that they make is concentration. Jaanong diphoso tse ba diphoso kgolo ya ba e dira At the e gore last ga minute. ba sa tlhole jaanong ba tlhomile matlho mo At the motshamekong. last minute, they cease to be the leading team now. Mo motsong hela wa bohelo ba itlhela e le gore jaanong go a hela gore ba eteletse pele. My dear friends, Ditsala tsa me tse di I rategang. want to tell you that we are about to arrive at the promised Ke land. rata go go bolelela gore re setse re tsena ko lefatsheng la tsholofetso. Those that are slumbering already, Bao ba e leng gore ba setse ba thulametse. and I'm not talking about the physical slumbering, Ga re bue ka go thulamela hela we are gore go talking about the tsetse. spiritual slumbering. Re bua ka go thulamela ga semowa. My dear friends, Ditsala tsa me tse di the rategang. time for you to wake up has come. Nako ya gore o tsoge ke yone. We are about to enter the promised land. Re tloga re tsena mo lefatsheng la tsholofetso. The things that we see happening, Dilo tse re di bonang di diragala. they have been foretold in the Bible. Di sale di boleletswe pele mo Baebeleng. Diseases of all kinds now have arrived. Malwetse a mehuta yotlhe ya gorogile. The Bible said we are going to hear rumors of wars. Baebele re a go utlwalela ka ga medumo ya dintwa. Look at Russia and Ukraine. Lebelela Russia le Ukraine. What is happening? Go iragala eng? So, my dear friends, we are at the verge of entering the promised land. Jalo he ditsala tsa me tse di rategang re setse hela re tloga re tsena mo lefatsheng la tsholofetso. The other thing that we need to understand, Sengwe se re tshwanelwang ke go se tlhaloganya. sin in most cases is introduced gradually. Sebe ka makgetho a le mantsi se tsena mo go rona ka bonya ka bonya. You know, this is what happened here. Se se diregang gano ke gore These Canaanite women, basadi ba ba kananang, these Midianite women, basadi ba ba we Midiana, are told that they used to steal themselves into the camp.
go ne re bolelela gore ba ne ba tle ba ngwangwaelele mo They will bothibelelong just come there and say, no, we just came to greet you. It's just a friendly greeting. ba tla hela ba re nyane re le dumedisa hela ke botlhoko dumedisa ga And botsala this did hela not cause any alarm to the Israelites. This did not cause any alarm to mme the sa ka Israelites. tsela epe sa beele gore ga se tsibose They baiseraele were permitted to come in ga now. o ba letlelelwa go tsena Until the Israelites now were invited to attend their festivals and parties. go itlheleleng baiseraele yanong ba lalediwa go ya go tsenelela meletlo ya bone At first, kwa they were tshimologong supposed to be distinct from each other. ba ne ba tshwanela ke go nna ba Because harologana God knew that these people are going to influence my people. ka gonne modimo o ne a itse gore batho ba go nna phete mo bathong ba So they were supposed to be separate from one another. ba ne ba tshwanela gore ba nne ba harologane But now they started to interact with one another. jaanong ba simolola go nna le kamano le botsala By the way, remember, gakologelwa it was the suggestion of Balaam. e ne e le mogopolo wa ga balame Let us use women. a re dirise basadi Because there is power in a woman who's used by Satan. ka gonne go na le maatla mo mosading yo o dirisiwang ke satan Most men, banna ka they bontsi cannot withstand that woman. ga ba ka ke ba kgona go itshoka Balaam said, I'm telling you, this strategy, this one is going to work. balame re ke a go bolelela ka re le leano le la go bereka Let us use it. a re le dirise And then they used it. ba bo ba le dirisa And my dear friends, tsela se mme di I ratega want us to read verse 4. ke rata re ye go bala temana ya bone That will show us. In fact, before we go to verse 4, mme gongwe pele ga re tsena ko temaneng ya boneng I'm going to give you some references of the Bible here. ke a go le neela ditemana tse dingwe tse le ka di balang We are not gape going to read them here. tse e leng gore ga re ye go di bala About people who are so dangerous within. ka batho ba e leng gore ba bodiphatsa mme ba le mo teng Look at Samuel, 1 Samuel, wa ntla samuele chapter 22. kgaolo ya masome a mabedi le And then you bobedi read verse 9 and verse 22. o bala temana ya borobongwe bongwe le ya masome a mabedi le bobedi For the sake of those that are writing. ka ntlha ya ba ba kwalang 1 Samuel chapter 22, verse 9 and verse 22. wa ntlha ya samuele kgaolo ya masome a mabedi le bobedi temana ya bongwe le ya masome a mabedi le bobedi There was a gentleman in the house of the priest. ga bo go na le mongwe monna wa lekau mo ntlong ya He moperesidi was called Dog. Yes. ehe a ba bidwa doke Not Nja. doeg So this gentleman, jaanong monna yo when David came there and asked for bread, ga dafite a ne a tlamata go kopa senkwe he was watching and he was observing. o ne a lebeletse Then David ran away with his men. dafite le banna ba gago ba bo ba tshaba Now Saul and his people came jaanong saulo le banna ba gago ba bo ba and he revealed everything that happened. a ba bolela tsotlhe tse di He's diragetseng the one who sold out ke ene yo o to the rekisitseng point that even the priest himself was killed. go tla mo seemong sa gore le ene moperesidi tota a ba a bolae Let us go to another example. a re go tsa sekai se sengwe John chapter 18. johano kgaolo ya bolesome le boroba bobedi We look at verse 2. re belelebelela temana ya bobedi There was one of the disciples who was very close to Jesus, mongwe moruta ya beele gore o gaufi thata le jesu who knew at the place, who knew almost everything about Jesus. yo o neng a itse gotlhe ka jesu He said, no, I'm going to help you, dear friend. a re a le se ka tshwenyega ke tla le thusa Don't worry about that one. se tshwenyegeng ka eo In the last days, mo malatsing a bogela we're going to have more Judas in the church. re ya go nna le bojudase ba le bantsi mo We are going phuthegong to betray the Adventist church into the world. ba bangwe go itatola ba rekisetsa lehatsi We are going to phuthego say, if you want to capture Adventists, ba re ga o batla go tshwara baleti if you want to get them unready, o batla gore o ba reketlise ba se ka ba it is when you itsetsa do this 1, 2, 3, 4, 5. ke ga o dira 1 2 3 4 People who 5 are going to sell the church to the enemy. batho ba bangwe go rekisetsa phuthego mmaba And then let's now go to verse 4. a re go lebelela temana ya bone mo lekolong la dipalo There's an important lesson that we should get from there. go na le thuto ya botlhokwa re tshwanetseng go e tsaya gone It was the leadership or the leaders who were leading in apostasy. e ne e le baeteledipele ba ba neng ba gogela phuthegong ko tshokamong You know, my dear friends, ditsala tsa me tse di ratega Satan is very smart. satane o maretshwa He's very smart. o maretshwa o botlhale He's very, very smart. o botlhale When he wants to achieve whatever he wants to ga a achieve, batla go atlega mo go se a batlang go se he dira uses leaders. o dirisa baeteledipele You know, when these people were being invited to these parties, ga batho ba ba ne ba lalediwa go tla meletlong it e was the leaders that were invited. e ne e le baeteledipele ba ba neng ba And lalediwa you know, leaders have influence. mme kana ba itsulana gore baeteledipele ba na le kgogedi Most of us here, when we see
our leaders doing something, bontsi jwa rona ha re bona baeteledipele ba rona ba dira selo we think it is allowed, we think it's permitted, re tsaya hela gore go a letlelesega gore selo seo and o ka then se we dira. follow suit. Ke rona re be re latela. So if Satan wants to achieve anything, Ha Satane a batla go atlega mo sengweng, he will start with your o pastors. simolola ka baruti ba lona, He will go to your elders. se ya ko bagolwaneng. And after he captures them, Ha a sena go tshwara ba, he knows that he's done with wa you. itse gore a o heditse ka lona. Let's read verse 4. Verse 4. A re balete mona wa Then the bone. Lord said to Moses, Mme ke go fara ya take mošaba. all the leaders of the people. Tsaya bagolwane botlhe ba batho. Why the leaders? Because they were leading in Gore apostasy. baeteledipele ka ntlha ya gore ba neng ba goga phuthego ka And tshokamo. hang the offenders before the Lord out in the sun, that the fierce anger of the Lord may turn away from Israel. O ba pegele Jehova ga pele ga letsatsi gore bogale jo bogolo jo ga Jehova bo hapogele Israel, bo hapoge Israel. Am I there? Yes. Okay. This is what was happening. Se ke se neng se Because these dirang. people are supposed to lead in holiness. Batho ba bana ba tshwanela ke gore ba bo ba tsamaisa ka tsela Now ya they are tshiamo. leading in apostasy. Jaanong ba dira ka tsela ya God tshokamo. wanted to make them a public spectacle. Modimo o ne a batla gore ba nne le bone ha ba leng teng. They were hanged publicly Ba bo before the ba congregation, go kalediwa ha pele ga so phuthego. that every person can see how God hates sin. Gore Modimo a lemoge ka ha Modimo a ilang sebe ka teng. My dear friends, God hates sin. Modimo ga a rate boleo. It does not matter who does it, Ga go kgathalesege gore bo dirwa e mang. especially if it is done by the leaders. Bogolo jang ha bo dirwa ke baeteledipele. God needs to show that indeed He hates this thing Modimo o called sin. tshwanela ke go supa gore ka nnete ga a rate boleo. They were hanged publicly before the congregation. Bao ba go kalediwa mo pontsheng ha pele ga phuthego. Look at verse 5. Lebelela temana ya botlhano. So Moses said to the judges of Israel or to the magistrates, every one of you kill his own men who were joined to the Baal of Thor. Mme mošare baatlhodi ba Iseraele a mongwe le mongwe wa lona a bolae batho ba gagwe ba ba ikopantseng le Baala Peora. You know, the magistrates or the judges, Jaanong baatlhodi each one of them was to kill those who were participating in his own family. mongwe le mongwe wa tshwanelwa ke gore a bolae botlhe ba ba mo lapeng la gagabo ba ba tsereng karolo. There was a lesson God wanted to teach Israel there, even to us. Go ne go na le thuto e Modimo a batlang go e ruta Iseraele ho le mo go rona tota. You know, I know normally that when we are dealing with disciplinary issues in the church and my immediate family member is involved, I have to recuse myself because of conflict of interest. Ke a itse gore go le gangwe le gape ga re itebaganya le dithuto tse re lekang go le re tshiamo re kgalema mo phuthegong ga e le mongwe yo e le gore o amana le nna ke tshwanela ke gore ke intshe mo teng. But God this time around says, no. There's no conflict of interest. There's no recusing. You're going to participate in that discipline. Jaanong Modimo mo nakong ya ba re nnyaa ga gona o ikgogelang morago o tsaya karolo le wena mo In kgalemong fact, each judge, each magistrate, you're going to deal with those that are of your family. tota mme ebile o le moatlhodi wena wa go lebagana le ba e leng ba lapa la You're going gaeno to kill them. wa go ba bolaya. Is the church with us here? A phuthego e na le rona tota. You know, there's something that God wanted to teach us here. Go na le sengwe sa Modimo a ne a batla go se re kaela. God hates what is called false sympathy. Modimo ga a rate kutlwelo botlhoko ye e pampediwang. You know, because this is my brother. Ka gore yo ke morwa When rre he's at fault, I sympathize with him. ga a dirile phoso e tla nna le kutlwelo botlhokonyana mo go ena. This is my friend. When he has done something wrong, I sympathize with him. Ka gore yo ke tsala ya me ga a dirile phoso ke tla nna le kutlwelo This is botlhoko my mo go ena. relative. When he has done something wrong, I sympathize with him. Ka gore yo ke lesika la me ga a dirile phoso ke tla nna le This kutlwelo person botlhoko mo go comes ena. from my tribe. When he has done something wrong, I sympathize with him. Motho yo o tswa mo morahing wa gaetsho ga a dirile phoso ke tla nna le go sekama ke This person comes from my nation. yo o tswa mo tšhabeng ya gaetsho When he has done something wrong, I sympathize with him. ga a dirile phoso ke nna le kutlwelo botlhoko mo go ena. This person comes from my race. When he has done something wrong, I sympathize with him. Yo o tswa mo letsong la gaetsho ga a dirile phoso ke tla nna le kutlwelo botlhoko mo But go ena. God says, Mme Modimo a re each one of you, go and deal with your own family members. mongwe le mongwe wa lona ya o lebagane le ba e leng ba lapa la And gae what you do to them, kill them. kwa go dira eng ba bolae Execute judgment upon them. ba tlhole. My dear friends, Ditsala tsa me tse di rategang I want to plead with us here in Motswedi Church. ke rata gore ke le re boikuelo mo go rona ba re leng When your family members have offended, ga mongwe wa lelapa a go kgopisitse as kana much as you may a go sympathize with them, tsoletse no, offended in the church, a tsolotse mo phuthegong
As much as you may love them and sympathize with them, hela jaaka o ka na le kutlwelo botlhoko mo go bone never falsely sympathize with them. o seka ka tsela le ha le ka nako epe wa ba utlwela botlhoko ka Stand for the tshokamo right. emela tshiamo And don't even try to make the church look so evil in front of this se person. dire gore phuthego e ne e re te lebega e di bosula ga pele ga Don't even mekhubo. try to mitigate for this person. se ipe mo seemong sa go buelela motho yo You know, God abhors sin. modimo ga rate boleo I wish we had time to continue, e ka re ka bene re na le nako ya gore re tswelele but we don't have time. mme ga re na nako Let me just come to this one. mpe ke wele kae kere When you look at verse 6 going downwards, ga re go lebelela temana ya boratoro go ya ko tlase there is something who does something very strange here. go na le mongwe ya o dirang sengwe Okay, se se sa tlwaelesegang Let's just read them quickly. And indeed, one of the children of Israel came and presented to his brethren a Midianite woman in the sight of Moses and in the sight of all the congregation of the children of Israel, who were weeping at the door of the tabernacle of meeting. mme bona mongwe wa bana ba iseraele a tla le re mo go ba ga bo mosadi wa semediana mo ponong ya ga moshe le mo ponong ya phuthego yotlhe ya bana ba iseraele ba santse ba lela ga mojakong wa mogopolo wa phuthegelo You know, because of what had happened to the leaders of Israel ka ntlha se se neng se diragaletse baeteledipele ba and iseraele all those that participated in the offense, le botlhe ba ba neng ba nnile le karolo mo go direng the bosula congregation was weeping before the Lord. phuthego ya be e lela ga pele ga They were modimo weeping and confessing their sins. ba bo ba lela ba ipolela malebo a And bona while that was taking place, ga se se santse se diragala someone defiantly comes mongwe a ba tla gatlhamela with a hela Midianite woman a tla ka mosadi wa and semediana getting in the camp with this woman. mme go tsena mo motlaganeng kana mo bophuthegelong le mosadi yo So defiant. My dear friends, ba kaolengwe in the last days, mo malatsing a bogelo this is what is going to happen even in the church of the living God. ke sone se sang go diragala le mo phuthegong ya modimo o tshedileng People are going to come in the church so defiantly doing evil things. bangwe ba go tla hela ba sosologile ba tsena mo phuthegong ba dira dilo tse di sokameng You can read from verse 7 going downward. Here, someone called Phineas o ka tswelela bala go simologa temane ya bosula o bola kota se ho mongwe yo pina go te ke fini yana decided to execute judgment here. a ba tlholaga And he killed that man and the woman a ba bolaya monna o le mosadi o with a javelin. a ba bolaya ka tšhapa And the Lord said, because of what you have done, mme modimo a bare ka ntlha seo se dirile my anger is now going to stop. tšakgalo ya me ga e kitla ie If no one took an action against all these things, ga nne go sena ope yo o tsereng kgato kgatlhanong le I was se going to destroy all the children of Israel. ne ke a go gabetsa phuthego ya bana ba iseraele My dear friends, ditsela tsa me tse di rategang sometimes we need leaders who can stand for the right. nako tse dingwe re tlhoka baeteledipele ba ba ka emelang tshiamo People who can be opposed by every person, batho ba ba ka ganediwa mongwe le mongwe a eme kgatlhanong le bone but who know that indeed, as long as I'm on the right side with the Lord, mme hela ba ba itseng gore hela ga ke dira tshiamo a pele ga modimo I'm going to continue to do ke this. tla tswelela ke e dira I want to end with this one now. ke batla go etsa ke re You know, when you look at Balaam, ga lebelela balame I want us to let us go to chapter 31, a re tlolele ga kgaolong ya masome a mararo le motso verse 8. ke mona boroba bobedi God tells Moses and the children of Israel that you need to avenge yourself with the Midianites. You need to punish them. modimo a ba a raya mošare o tshwanela ke gore o a tlhaye ba mediana And now God says to Moses, I'm going to give you the last assignment before you die. modimo a ba a raya mošare yaanong ke a go nnela thumo ya bogelo pele ga o kgaogana le It is gatshelele ka to kwa execute judgment on the Midianites. ke go atlhola ba mediana I want us to look at verse 8, ke rata re go lebelela temana ya boroba bobedi especially the last part of verse 8. bogolo yang mola wa bogelo wa temanae Okay, let's read everything. le re bale yo They killed the kings of Midian with the rest of those who were killed. If Rechen, Zoom, Hir, and Rebam, the 5 kings of Midian. Listen to the last part. Balaam, the son of Beor, they also killed with the sword. mme dikgosi tsa mediana ba di bolaya mo go ba bangwe ba ba bolailweng efi le rekeme le sure le hure le rebe dikgosi tse tlhano tsa mediana balame morabe o re le ena ba mmolaya ka tšhapa You know, when you look at the story of Balaam, ga o lebelela polelo ya ga balame it is a story that was so promising. e ne e le polelo e e sologetsang
If you go back to chapter 23, Ha o Numbers, boela ko kgaolong ya dipalo kgaolo ya masome a mabedi le boraro and look at verse 10, o lebelela temana ya bolesome the last part of verse 10. mola wa bohelo hela wa temana Balaam was shown how the Lord, especially Jesus Christ, was going to be born, was going to live, and was going to die. balame o ne a kaetswe ka ga e leng gore jesu kriste wa go tsholwa a ba tshela a ba swa ka And teng. he envied the life of Jesus. a ba tswela pelo botshelo jo jwa And ga that's when he jesu said, ke gone mo a re let me die the death of the righteous, mpe ke swe loso la basiame and let my last end be like his. mpe bokhutlo jwa me bo nna jaaka jwa gago Referring to the life of Jesus Christ. a bua ka botshelo jwa ga jesu kriste He wished he could be like Jesus. o ne a eletsa gore teo ka bana a tshwana le jesu But look at how he died. mme lebelela ka ga a swileng ka teng He was killed with a sword o ne a bolawa ka tšhaka because of disobedience, ka ntlha ya go tlhoka tsebe because of wrongdoing. ka ntlha ya go dira bosula My dear friends, ditsela tsa me tse di rategang wishes are not enough. dikeletso ga di a lekana Many people are going to die wishing to be Christians, batho ba le bantsi ba go nna but they bakeresete never take an action, take a step to be Christians. mme ga nke ba tsaya kgato ya go nna bakeresete So Balaam, jalo e balame he wanted to lead a righteous life, o ne a batla go tshela botshelo jwa tshiamo but because of covetousness, mme ka ntlha ya bobelo tshetlha he allowed sin to lead him. a letlelela sebe go mogoga And now he died with those that died in disobedience. a ba go swa le bao ba ba swetseng mo We are botlhokatsebeng just about to enter the promised land. re tloga re tsena mo lefatsheng la sologetse And my encouragement to all of us that are here is, le thotloetso mo mongwe le mongwe wa rona ba re leng gano ke let gore us be more serious a re direng ka natla ka with tlhoagang our faith. re tlhoalele tumelo Where we come from kwa re tswang teng is far, go but kgakala where we are going, mme go na le kwa re we yang are teng about to arrive. re tloga re goro Let us live being in a slumbering position. a re tswe mo seemong sa go nna mo kotselong Let us wake up re tsoge because the Lord is about to come. ka gonne morena o tloga May the Lord bless us. a molemo a re se go gata The last point that I want to make, ntlha ya bogelo let's continue reading the Bible a chapter a day. a re tsweleleng re bala baebele kgaolo ka letsatsi You'll see how you grow. o tla bona ka ga o golang You ka will teng. be so blessed. o tla segoga Amen. amen